Rim u doba kraljeva. Najraniju istoriju Rima istoričari su označili kao doba kraljevstva. Podatke za ovaj period, pored legendi, daju arheološka nalazišta, hronike i istorijski spisi. Osnivanje grada Rima povezano je sa trojanskim krugom legendi i putovanjem trojanskog junaka Eneja preko legende o Romulu i Remu do heroja iz vremena ratova sa Etrurcima i drugim narodima. Geografski položaj i stanovništvo Italije u starom vijeku. U starom vijeku područje današnje Italije obuhvatalo je Apeninsko poluostrvo koje je sa sjevera povezano kopnom, na istočnoj strani okruženo Jadranskim morem, a sa zapada Tirenskim morem. Poluostrvo ima 3 prirodne cjeline: Alpe, Patsku niziju i planine Apenini, koji se protežu duž poluostrva i po kojim je nazvano Apeninsko poluostrvo. Njegov strateški položaj u središtu Mediterana omogućavao im je da zavlada antičkim svijetom. Blaga sredozemna klima i plodno zemljište, osim u sjevernom dijelu poluostrva, pogodovali su da se stanovništvo bavi zemljoradnjom, uzgojem žitarica, vinove loze i maslina. Apeninsko poluostrvo u 10. i 11. vijeku prije nove ere bilo je naseljeno narodima različitog porijekla. Sjever poluostrva, dolinu rijeke Po, naselili su Gali, a područje između rijeka Arno i Tibar naselili su Etrurci, po kojima je ovo područje dobilo ime Etrurija. Centralni dio naselili su Italijci, po kojima je Italija kasnije dobila ime. Najznačajniji italski narod bili su Latini, koji su naseljavali oblast Lacijuma, i Samniti, koji su se naselili južnije od Latina. Krajnji jug Apeninskog poluostrva i Siciliju naselili su Grci, koji su osnovali svoje kolonije, od kojih su najpoznatiji bile Napulj, Tarent i Sirakuza, pa se taj prostor nazvao Velika Grčka. Period etrurske vladavine. Etrurci su naseljavali područje Etrurije između rijeka Tibar i Arno. U njihovom porijeklu postoje različite pretpostavke. Prema jednoj, Etrurci su starosjedioci, autohtono stanovništvo Apeninskog poluostrva, dok su prema drugoj stigli iz Male Azije brodovima i naselili zapadne obale Apeninskog poluostrva. Etrurija je bila organizovana kao savez 12 gradova koji su bili samostalni, ali u slučaju ratne opasnosti bili su jedinstveni. Na čelu gradova, to jest država, nalazili su se kraljevi. Uređenje grada, to jest države, je bilo aristokratsko. U 7. i 6. vijeku prije nove ere opustošili su grad Rim, nametnuvši vlast Latinima u Laciju i zagospodarili gotovo čitavom Italijom. Na Etrurci su kao vješte trgovce, arhitekte i inženjere značajno utjecali Grci. Znanja o Etrurcima najvećim dijelom zasnivaju se na arheološkim nalazištima u bogato opremljenim grobnicama u Toskani, te ostacima hramova i bedema etrurskih gradova, koji daju vjernu sliku o njihovom životu. Vjerovali su u zagrobni život, da čovjek nastavlja živjeti na mjestu na kojem je pokopan, i to vjerovanje utjecalo na shvatanje da je grob pravi i odgovarajući dom mrtvih. Grobnica Tumul građena je izvan utvrđenog naselja, a iznutra su ukrašavali zidnim slikama, freskama s prizorima iz svakodnevnog života, a život su im davale slike cvijeća i životinja. U grobnicu su polagali sarkofag, na čijem pokopcu su izgrađivali skulpturu pokojnika. Gradili su i podzemnu grobnicu, uklesanu u stijenu, koja je u unutrašnjosti bila ljepše uređena nego njihovi domovi. Etrurci su poznavali pismo koje su preuzeli od Grka i zato se njihovi natpisi mogu čitati. Ali sadržaj je nejasan jer etrurski jezik do danas nije dešifrovan. Religija kod Etruraca zauzimala je značajno mjesto. Vjerovali su više bogova, a vrhovni bog zvao se Tinije, bog munje i groma. Etrurci su preuzeli kulturu Grčke i na tekovinama te kulture razvili svoju originalnu kulturu. Kao posrednici između Grčke i Rima zauzimaju posebno mjesto unutar antičke kulture. Osnivanje grada Rima, grad na 7 brežuljaka. Među gradovima Lacija poseban značaj imao je grad Rim, koji je nastao ujedinjavanjem seoskih naselja koja su se prostirala na 7 brežuljaka. Prema predanju, osnovali su ga blizanci Romul i Rem 753. godine prije nove ere na lijevoj obali rijeke Tibar. Po Romulu grad je nazvan Roma, to jest Rim, jedan je od najstarijih gradova u Europi. Rimljani su od tog datuma računali vrijeme. Podaci o osnivanju i ranom razvoju Rima sačuvani su u rimskoj tradiciji i legendama. O pogodnom položaju grada Rima piše rimski istoričar Tit Livije, ističući da mjesto gradu nisu bez razloga izabrali bogovi i ljudi. Presudno je bilo što mjesto na kojem je Rim podignut se nalazilo na raskrsnici puteva od unutrašnjosti poluostrva prema Tirenskom moru i od sjevera ka jugu. Grad nije bio preblizu moru, pa se nije trebalo bojati napada gusara, istovremeno dovoljno blizu da je imao izlaz na more. Arheološka istraživanja su pokazala da je grad nastao postepenim ujedinjavanjem naselja na 7 brežuljaka na lijevoj obali rijeke Tibar. Prvi stanovnici bili su Latini i Sabinjani koji su pripadali Italijcima,
Zbog dobrog geografskog položaja grad se brzo razvio u gradsku zajednicu sa jedinstvenim političkim sistemom. Doba kraljeva. Prema predanju, Rimom je u periodu od 753. do 509. godine prije nove ere vladalo 7 kraljeva. Prvi kralj je bio Romul, a posljednji Tarquinije Holi, koji je bio Etrurac. Etruška vladavina je ostavila posljedice na kasniji razvoj Rima i područje kojim je Rim vladao. Vještine Etruraca u gradnji puteva, mostova, kanala, tunela i utvrđenja omogućila je izrastanje Rima u najrazvijeniji latinski grad. Podignut je gradski zid, sagrađen veliki kanal i trkalište za održavanje trka na kolima i takmičenja atletičara. U doba kraljeva sačuvano je malo podataka o društvenom i državnom uređenju Rima. Stanovništvo Rima dijelilo se na 3 plemena tribe, svaka triba se sastojala od 10 brastava, a svako bratstvo od 10 rodova. Društveno raslojavanje unutar rodova dovelo je postepeno do stvaranja patrijarhalnih porodica koje su bile osnovne zajednice rimskog društva. Na čelu porodice nalazio se otac i glava porodice koji je imao neograničenu vlast nad svojom porodicom. Društvo rimske države dijelilo se na slobodno stanovništvo i robove. Slobodno stanovništvo se dijelilo na patricije i plebejce. Robovi su bili najbrojniji i obavljali su razne poslove. Državno uređenje Rima je bilo aristokratsko. Vladavina patricija kao manjine nad plebejcima kao većinom. Na čelu države nalazio se kralj koji je bio vrhovni vojskovođa, sveštenik i sudija. Kraljevska vlast nije bila nasljedna, već izborna, što znači da je rimski narod birao novog kralja. Iako je kraljevska vlast u Rimu bila velika, ona nije bila neograničena. U vođenju državnih poslova kralju je pomagao senat, koji se sastoji od 300 članova patricija prethodno izabranih u tribama. Rezultat prvih sukoba patricija i plebejaca bila je reforma Servija Tulija, 6. rimskog kralja, koji je cjelokupno stanovništvo Rima podijelio prema imovinskom stanju u 5 klasa koje su morala davati određeni broj vojnika organizovanih u centurije. Bogatiji su na centurijskim skupštinama imali većinu i morali su donositi odluke koje su im odgovarale. Reforma Servija Tulija omogućila je ljudima nižeg porijekla da učestvuju u političkom životu Rima. Nakon ubistva Servija Tulija za kralja je proglašen Etrurac Tarquinije Holi, 7. i posljednji rimski kralj koji je želio ograničiti vlast patricija. Tako je njegova vlast postala smetnja patricima. Dok se sa vojskom nalazio van Rima, senat se sastao 509. godine prije nove ere i svrgnuo ga sa vlasti. Etruška vlast je bila zbačena, a monarhija je zamijenjena republikom. Ipak, ostaci etruškog utjecaja ostaće do kraja rimske civilizacije. Tacit u analima navodi da su rimski brojevi vjerovatno etrurski, a ime Roma možda je poteklo od etruške riječi rumon, to jest rijeka. Rimljani su vjerovali da su od Etruraca preuzeli ceremonije trijumfa vojskovođa koji se vraćaju iz ratnih pohoda, kao i obilježja rimskih kraljeva, purpurna odjeća, predsto od slonovače, zlatna kruna, skiptar sa orom na vrhu, kao i obilježje vlasti, svežan šiblja sa kamenom sjekirom u sredini, koji su nosili liktori.